Folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović progovorila je o periodu kućnog pritvora i uskraćenim pravima. Svetlana Ražnatović prvi put je progovorila o 8 mjeseci koje je provela sa nanogicom za elektronski nadzor u svojoj kući u Ljutice Bogdana. Za to vreme u medijima su izlazili naučno-fantastični tekstovi o mom kućnom zatvoru. Nismo imali brojne pogodnosti koje su nam po zakonu sledovale. Naše kretanje je bilo ograničeno na minimum, a Lidija je trebalo da, zbog dvogodišnjeg sina, ima mogućnost da 2 sata dnevno bude van kuće, ali su joj to uskratili. Nije tačno da smo bile privilegovane, bile smo u lošijoj poziciji od drugih koji su dobili nanogicu, rekla je Ceca Informeru.